Habar ben usaipan, jad ben riuru kasan. Jing syak ya, jing duna nong bela tinggi duna apa? Tangdu lokal benda ki projek sebahem, maan pendap bor biang kan. Jadi mesti kasih bala. Kini kita cek beri kemla. Kemla kendro. Ti kumi kita kendro kebarang lah kita berjungi. Pada stari kontraktor dalam kijong-kijong ikhlas. 1, 2, 3, 4. Kat syabangi pai kisam lagi jongi ki ud bagi kerduk kam. Hendri ki beriu ki bana barpan ki wan bela ha kani ke jela ka jongi. Kani ka pen i baka kam hang ni kebun. Kenu kam la kalong ka berit ni ka bahe ka dei hi ka kam. Namarba ambaro ki beriu kin tre ya ka kam ka bahe. Bat ambaro kin tre ya ka kam ka barin. Hendri ka syong kat kum ka jingla jong unu ubriu ban tre ya ka kam. Kisam lagi jong ngiru kini ban sengaut hu baka kam belas ngiru kedai ke kam. Tunginya sengap ya kejengnya keran jongi berkinong alam jong ka sengki kontraktor. Ya ka bala tip kum ka All Meghalaya Contractor and Supplier Association. Ngin sengap naki hatu ki ai kam ne em ya ki para dok para senam la jong. Balai ki haban khot nong bala na bar jela. Berki e gijing a jingmut jongki ya ki nong bala ki badai ki trai mulung. Ngin yai beteng biang ya kini ka kubor ya lap iriu. Habar ben usaipan. Ngila yo banyak keren, yaki babun kimat, kibayadei, bat kapang, naduk ka kai ka pateng, ka sengkam sengjam, bat kiwei pat kikam, kibangi kum kitrai muluk, idon kam ban bat halade. Mentapan, nginya keren, saya kam kabayadei, bat kejing bela. Kaniru kadai kamat, kabadon kam kabangi kum kitrai muluk, ni haban bat halade. Kenang baki beriu kibawan nabar, kinam yo ban buhai shnong, hakani ka jela ka jongi, ling baki kambela. Mentangi don bagi nong alam jong ka sengki kontraktor, ya ka bala tip kum ka All Meghalaya Contractor and Supplier Association. Hang ni idon iba sumber iba bat kum President, ba Gerald Shulai kum General Secretary, bar iba Gilbert Lalu iba di advisor jong ni ka seng. Kinong bela kilai wan hi kum tu kinar khar ki wan kilai don ki bela tre sini su kontak ba gitu ki ba don sini hi. Ndai bangi wara hi mangi na sabar kan. Lan lupa sini, kilaiwan sini. Ki projek wahang ni hable kumta. Te menta kalau mi kemne ki jing ya bak sarkar bagi kuat pen mi no ki an. Pen biang kuat biang sela te kalau khamsitom ban wan ur kharamta nong bela nabar. Te tang do nong bela selong kasih jungi kasih Meghalaya jungi melan pendau. Ki kasih te ki bana sor hi duna kan ya bun na nong kendong te uniu khasi bana sor unut benong bang mi akam kemla bamla banlong fi mar ngimdap tu nong bela khasi ya wara na nong kendong ru tangba teng gini pat ki naken na nong kendong ki nong bela kena don ga por hagde ga por syok por ot keba engem tu kilik passionong tinggi jenjara tu por mairan lebor ngi don kamha tangba provided ngi hab ben penbiang ki kot islah Namar pembiang kot Islam mentate ke jong ke kim syak syuk mo. Kadai ka syurkom ba ka sarkar kan perking no ada ka ain benbu. Ke kendon ba biang ba kinong bela kinong yok ban rung pathar sini. Ben yok sadu ru sini Ba pendai tais ngalap khasi bebet ru mo. Kata mong mlalen. Tamu tulong engage bet Udah sibuk udan bu kontraktor ba he ba bon kam. Tu kontraktor pelai tu. Mar usuk ulat kali buat kot Islam beli kot har white kot Islam kasih buat 3 minit ba 3 bah lai bu bedu tu ngir dayok kum tangi bu dayok banang ba tamu bun kasih jengi long jack of all trades master of none fi utrei menda unang men plastar unang menteri dumdam ule unang menteri surak na menteri unang lun tamu umdan ba ka kambu janai teh penjanai ka wei ka benta umlong master Duna kasih belum, ngamong bakim dan kiba master, kidan belum master ru, ikam, tambah kendiat ngut teh. Ya kata iba bagi misteri menteri kenro, beli lagi mutup, had kiriat, kibar senerang kan nunggu pecah, jadi misteri kasih bela. Kini kita beli kemla kenro. Ti kumi kikam kenro kibarang lah kiberjungi, long split nak kan. Anu katanda ban yolat kiberjungi.
Kum ki item pada ki balong ba ki beri jungi umla. Berarti kena heba umla. Ki ba ong la dan kam ketiar ke mana sebar bit. Ki balong no ngingim dan. Tikum kita dah kalenti bat dah kata kajing sutu ngiru ya accept ya kata ngim dan ni bengin khang. Tomolong ka de bundan kalenti kan. Dang long Commissioner Secretary HPI ke Labor, dang long MS Raw. Dan kalian jong ka government kilak hot yang banginya keren HPI ke Labor. Ya aku tuh kepor ngiladon ke jingmut bagi layak keren po ke jingalang ru. Babalik nakaliang ke sarkar kambu no kanu nu penja workshop. Bakin hot iki company ki banabar ki pelapit labyang. Bakin ai ka proper training ya ki brio jungi akan dijela. Kamtam ki lokal. Bakin long specialize ki nu kam. Marang iba kabide bat ki Kentucky steel, aluminium, ki false ceilings, PVC, ki gypsum ni tayo pun ki jongi kumong persenek laduna pala. Undon e WR bonang. Tamari kam long janai. Tidak bak sarkar kawan rakyat kita lengba katu kafon kebangilah ikan bakadon proses bagi ot nak lebor Dan di Spakro. kadon dikis pak keluar tu bagi lasim lagi kontraktor lengba jong katu mangat mau tu por ke Supreme Court ru buram kalau keli balai nak kalian sarkar media kam menteri kami itu skim tinggi ai jemut bayar tu bisa kabadon tin ai ko bekerja alwans yang nu brio jungi ki nonggola jungi makin wan menteri itu lalu ubah news pak sisi ru komod kita news pak sini just type du tak ganti kemudian umlej bela wan tu banyak training dah yok training tu tang kumbashi pra orang ngat hai borok tu kasih jungi boyok training marki yok bisa just type kenang makan im gayung kesem joki tika mut ba niok tu jikai kemudian biang kai dalek tarkom marka bisa kadon dan rei atuk pon ngi mau ngi yok juba bagi ong kadon ka IIT apa renjak tendai ketu kadai jong students ITI kadai jong students tu omla kan bau nongbola lokal jungi ba rupo nyu posnam unne e join nang berki kena school ti kami happy dan dekin khot nak koi cak nung jaka bakin aki ka property ni ki tai kita dikelti ke ba Kenjawa workshop. yes kata mun ila ini yo kasih jungi belum specialize baru khot bat ada yo le sebat kajing sio bang pi just typen kata kajing sio pun iba kin im ke family juki namar kimi oli bala tiga mut jan bro baterai misteri ni menun kam per kini yo training bat ngin hang tangin sayo yaki di go yang nak jelah jom ha bakir staril dia bat kalebor nei tiga mut ba kikiyo ke jimuntoy nathai kinum klat aku tu por covid ru nakaliang sarkar lengba katuka bagdan hang tu kapisah pok kalebor kesas bang ngikot orang idon kalai lakunu rang maklah pok kesan hajar bat tu por kapha berregister lengba ki blok bat kisno menyerap iki hatu por covid dikata kiyo jimuntoy laponi ki hajar ki nongbelah ki boyo san hajar tu por namar ngar ngala keren bahas pangkatu bat ki bobon ki lafun ki ombo ki layo tinggal sotrat ki tiga mut ba kiyo itu jimentoy lembah tu pisah tinata apa kidon ki khun ki ti jong ki bayat ho ru kiyo itu ka wedding fees kiyo nak tu ka lebor nak tu pisah tiga dong jingpang jing stom jong kiyo kisah hospital kiyo wat ka scholarship ki khun kiyo bat ka scholarship jong ka lebor le jong kinong bala ka kam he su banya baka ai sarkar tinggi kerpat ki tu kinong bala bakin register ki di kumong persen mene register dia milih nomor kat no ngatai gitu sa sandengka sibenai sandengka sibenai tirang long dang kumba nropong tungka sisnam katakan kemud daki ba ki khmil tiken banang tu pada ki sala pan apply pat ikut pisah ke sya pan kut kesnam kila pan apply mau kontraktor uban satisfy pat iki un sa verify mu tenang takin sayo ke ya tu tinggi kerpat inong balar bagi numpele gini kabu ngatai ban jin mah ki wi jela daki wi jat ben riu oh kila ya cepat wahai kini ki aja mutoy ba dikenang bakanum leno i gatuk pisah bakadon kanum don kanum nu jipron kam maklah Habar ben usai pan Jad ben riuru kasan